80. godina bivšom Jugoslavijom žario je i palio pevač koga su zvali Plavi Čupera. A danas su njegove mnoge mlađe kolege nasledile upravo ovaj nadimak, a i karijere su izgradili pevajući upravo njegove hitove na svojim nastupima. On će nam večeras pevati upravo svoje vanvremenske hitove. Pozdravimo Halida Muslimovića. Halide, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Evo, kao što smo rekli, bili ste, pa i sad ste do duše, ali velika zvezda tih 80-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. Važili ste za jednog od onako zgodnijih muškaraca, pevača na toj javnoj sceni. I verovatno ste imali obožavateljke, je li tako? Pa to sve ide jedno uz drugo. Pa kako drugačije? Popularnost donosi... Donosi to i to je lep deo popularnosti, čini mi se. Pa to mi svi tražimo i moramo to da nosimo. Da. Jel pamtite neki originalan poklon koji vam je poklonila neka obožavateljka? Pa imao sam dosta poklona, ovako lijep pogled na mene. Onda sam imao jedan originalan poklon, je bio 7 dana na more. I s kim ste ga proveli? Pa to ne mogu reći, tad sam bio mlad i zaveden, nije bilo do mene. Dobro. Teško vama. Nego pomenuli smo vaše vanvremenske hitove. Postoje li neki recept za pesme da bi trajale i bili hitovi 20-30 godina kao što su vaše pesme u pitanju? Pa evo, posle 30 godina moje estrade, ja još nisam našao recept, ali sam uvijek birao neke dobre pjesme, neke pjesme koje su iz duše, neke pjesme koje se ne smiju lagati. Publika osjeti ko stvarno donosi tu pjesmu, taj tekst. Ja se trudim da te pjesme budu sve iz mog života i da budu istinite. Iskrenost na prvom mjestu, je li tako? Da, baš to. U Bravo show večeras Halid Muslimović.